taromali walangi heda bazi mana inete te hala more bazura matai o faza fele ene ngavo 20 asara irugi 20 awalu fatola tabasu e batauno gede da manganda ita heto Yesus ayaga balo walangi ma ya enda aga tana fenau edena dedema maangerenusi daromalima bukai dedema ehehau fahal da aga babotoki ba dedema hadeya zomasi yaduhu taromai lo balangi te hala moro bazura matai o faza fele ene ngabua 20 asara irugi 20 awalu imane taromali lo balangi yo taraida bai beretai ge Yesu ibo kai hendani fahania wale tolale me ia bai Yerusalema ave wala oya edania ba makoya ia satua ande ba eresebua basangila amahoita ave wala bunu dania ia ave bate sugi dania ia nano irugi telungaluo bai sebia khnya fetero iberetai ge itenawa imane ya mutimba ke ulo walangi tua doi ge nanda uge simane bai bali ia imane ke betero ai furigu satana fangalagun ra uge mele fatoutou zo masi lo walangi haso masini ha fatoutou ai fadau ba imane Yesu hendani fahania na soze de namelo ya o bayamu si tengage ia bayamulu irfania bayamu o endrao bazangalui fa anau nosonia aetu ia basa itu noso na berendrao da ezanen raya ia hadia saguna baniha na isenda harenia fefo hadia ia disobagulidane banate ala ia nosonia bahadia ena nibe eniha heli nosonia so sadania nononiha so kenia la keminamania avenia malaika khenia babadawi be ezule baza mesana dalim buabuania sindu ni wagu khemi so esazi so badae silemate irege nola ila sono noniha bambanuania ande irugi daromali lo balangi ira ama ina batalifu senyo maseba khazete skeriso badaromali lo balangi sino tabaso andre ba ube esi tobali tuhonia ya ia dae o emane hewai afuk o emane hewai afuk badaromali ande nataho ge tabaso nata osisi ia baboto badededa fetero ya yande samosa ni fahal Yesu termasuk samesa ni fahal Yesu sahat ke Yesu hawa ya ni fahal Yesu si felendrua ba fetero ande jo fana mukauni baya ia le itu fau ia variabu ke Yesu oya kisah-kisah kebersamaan babe fora zo aites keriso irege babangi ilannya da te dongge wa aboto badedenia hani ha Yesu ade natabaso moroifuri bangavua si feledelu irugizi 20 bade aboto badede da me isofu kherani fahania hani ha iya hani ha Yesu andre badede ni hasato bahebi sage badede dani fahania aboto badede da fetero yang bakal pada baboto pada dunia ba Yesu andre Mesia ono lo balangi sauri yo badal natabaso bangabua fele ene Simon baite mali Simon Vetero imane kerison ra uge ono lo balangi sauri andre habato ira tapi Vetero iila hanya Yesu wakeriso iya Mesia ono balangi sauri hiza dannya aboto badede da badaromali andre ternyata sowa afaihuta ba aboto badede vetero
Heivisa va amesia Yesu ande. Heivisa iya. Hana vetero fagolo iya. Bandono Gizraeli tanda be ladona baloi wa atoare mesia ande. Na tahu kita baso bagama bula lisifufuna. Badata ila heivisa vodona dono Gizraeli mesia ande. Mesia ni dona randru. Ya dao Mesia ni tuyu lo walangi ni fili lo walangi babange heta ya ira moroiba zango sabu ya ira ba Mesia ya ia dania zame hukuman basoi sino mango sabu yu irono Gizrael Mesia la dena to bali razo sabulu. Jadi Mesia zisoban ni dena bandono Gizraeli ba perjanjian lama dan iru gimana baginda te perjanjian baru ada Mesia yang super power saelu pahlawan. Nah agak soma ifu wa atau kiavetero me i ombaka khera Yesu walaupun mege i faduhu Wahadaya zino aboto badada vetero andro iwa khania Yesu ya ho bunda uga simoni ono yona menotenga ni hazama ele khuda me amagu anda si soba zorugo sama ele. Jadi berova omasi lo balangi iyo baka ibe aboto badada ke vetero va Yesu andro keriso ono lo balangi bahiza saat masih sona sabah anggapannya ya dalam me onoloh walangi tentu fondrege zabelu. Ternyata ada salua irama iraina bada romali Andre aboto bada dava Mesia so aite sukeriso du fondrege babel tetapi babe amini atau baguli dana leto lalu iter va makau Mesia ni fakau Mesia ni oaya Mesia si mate badala rufa bahiza idanya bada aboto badada baya iya nolo walangi ito hoge mangambaka dano tadesu wana no irugi telungalua menomate ya baifuli mauso berterima kera moso hana bernola ila zahuli dada ni falua doda Yesu davala temao ya sebagai Mesia hiza imeyo heratua da Yesu waleto lalemu ya ba Yerusalema ba irugi Yerusalema dan ya daza lo akhirnya la rau ya la bebezi ya la forefa iya badan mulai terganggu pemahaman ra irege hadian falwa vetero isomi do da Yesu hayo itegu do da Yesu badai lo malangi ya mutimba ke lo malangi tua. Jadi seakan-akan ya guna di lo walangi inatola liwa dato da Yesu. Tapi soal itu sukeri sama tu pada dunia apa? Di balik pemahaman vetero da aso satu kekuatan zedena so baloi babo gagalkan hadiah gohito da Yesu babe ami to bagulidana ya iya gafuka. Neberota fatole pelayanan Yesu meno abate bayaga idana iya mesolisi hede banguma onogu de onomasi va masi gu iya bamo Yesu badana simate iyo ya afoka ba itandra waisi ya afoka bad telunga bale ni faluania me olofo iya bayo bali erotigara afada yo he babrumbugo sali afada bay foroma fe fulahmi kulidana bahiza teba yalani Yesu adia ni falua do Yesu yo gafuka ofana satana labuage satana na mufana badal satana bayo badal wa ibalo baloi giletu bapa nandai ge Yesu artinya gohita do gafuka igagalkan hadia ia sino ohita do lobalangi hadia da gohita do lobalangi bapa ngeholi niha Andre Bapak bangeholi osiguli dana ena aifa murui badanga gafuka hana niha yoroi megeme bakhera furuga da aberahamo akhera adamo akhava nai khubahor bale itu idugumane ifalua misto bahor hor i adono gehor
na hafa abeleniha te baik anda baso itu sekiri semua ya tu baguli dana irailah keminya iholiniha lalani terenia badal ya iya ada teforofa iya jalan salib lalarefa fa amarase fa atosasa irge mate badala refa lalabe mei omraka na kerani fahania hada ni follow vetero itegu itenawa do da Yesu mas hada ni do da Yesu mufonu iya itenawa vetero haywa yo bakagafuka ba ibalio ya imane vetero ai furigu satana fangalagu rauk. Jadi seakan-akan hula ziduhu ni wa vetero ada pada dunia. Apalagi yo guna di lebalang. Badata ila wa uniki gafuha, uniki sibai ke iya. Yo guna mungkin yo guna darmali lebalang, balota ila me i tabrega do da Yesu afuka. Yo guna darmali lebalang, yo no so bazura si maneda. Jadi afuka uniki iya atua iya. Bahiza amazofaya. Amazifalimo la so itu sekali so ila da uma so gafoka zango guna pemahaman vetero bermele aboto bado do vetero valeto lale itur Yesu wa afukhu da ba iwa ai furigu satana hana berani era zatana ya iya dayo mele fatoutou zo masilo balangi haso masini hani fatoutou ni fatoutou lo balangi ya iya dahe ibisa ene faluka wa ohaha udo mesiguli danu ade ibisa ene aifani hande merbahuku hore da ene fatoutou lo balangi dan da eba irege he ononya omasi ai onogu ai holi niha ina ai fa ira muriba hukuhor jadi da ni wa zoete sukiri so iboha bakrani fahnya walet lala da itur ya begitu o hewaya fuh irama ira ina tengah hatu ada Yesus anur lala safuh iwagi kerani fahania vaya ira gedanya lator lalasimano ya badana soze dena molo ya bayamu ositenga ge iya bayamu lu irfania bayamu ira bayamu ositenga ge iya nada ana sambua zi pertama na sozo masih molo Yesu da tengah sae hafa urinnya ni angeragenia tengah kehidupannya ni angeragenia tengah hafa ohau dunia ni angeragenia tapi yang irage ibisa ena hadia iya zo masilo walangi andre alu watu bagulidana to desu keriso no mamahal ya ita simane bazorugo ya simane bagulidana jadi da ni angerage zamati ya dahe ibisa ena ohahau de fefu tengah hafa aurinia tengah hafa ohahau de dunia samesa na itu juga fado baya mulu irfania baba maluas dasi sehi le fefu yo masiniha na dani irfa la tahigu bahkan tola mana alua zaman zalwa Yesus labu bezi la forofa batana benya hana bereme oya zile omasi manema usisehi afoka ge yalulala ina tola ina le hade to bali samati khelo balangi ni hade to bagulidano dan ni hasino yo fakake afoka da lalu aluyala gui iregi hade ni faluara dan lagu ini hasamati bano ta ira ama ira ina na tafagi bakot bagu basilal no bakal bado hadia zalo bakara ni fa Yesu so ira ni bebezi la tambu
So irani fore fatobali tanu siawa gahe tanu si tohug. So irani fore fahule huruf X. So irani tababagi batana beenya. Jadi aluan wa Yesu. Na soba masih ya o yamu o si tengage iya baya mulu irefania. Na yo bada o hewaya fehana meda ezo masih lo malangi. Da ezi seki dan ya lualuannya med no iwaso edes keriso. Wano si seki fefu lualua hada iya zo masih hada iya ni falua lo malangi da baba orita. Si seki fefu lualua. Hana me Yesu keriso ya iya no razo. Mangabuli iya dania. Babadao dania ifalua ni fotai penghakiman. Ni faluannya wa babe amine tu baguli dana itu baba ngeholi. Baba ngeholi niha ene aifa moroi bahukuhor. Mana mangabuli ya dania safuriat ya sebagai hakim. Baba atau balinnya sebagai hakim badao dania ifalua itu hukum sama-sama. Yo badai badar romalinnya dari baibe ezule bazama sana dalim buania. Ibe ezule bazama sana dalim buania. Esa buamo ya uga samati hadiah no buah samati. Walaupun ni ramai raina dania natabaso mifona dania badar romailo walangi tera basu romaulo. Abo to badede ba na babuada ande baleto latasen da va orisila itu. Bahaya isi mana harus orang babuada. Raya itan hasamati. Nano ewa uhala gang itu lafaduhu dadagu khau Yesu. Hefa afeh zalua. Mengikut Yesus keputusanku. Nano hala gang itu la follow Yesu da gang itu lama. Maka go fahada ya zalua. Hefa afeh famakau. Famali teman yang masih ada. Bahkan mungkin alua ita tatere zino amedola hulu zaner babadanu sigona lumba amate. Lihat ita hana meya ita balala zoaya meya ita somasi zoaya da ni fatoutoda. Irama irena ni masih bakal betes keriso hewai afeke. Afeke bolo ke Yesu. Afeke bolo somasi Yesu. Hana berme oyani hasil omasi natafalua natafaduhu wa Yesu anda nolu malang bahiza satu irama iraina somasi Yesu keriso ya da ina ya ita dele alawe ita baba ngombaka baniha da eba ibe eseke wa abo to bado de vetero wa fetero bani faha utana beefefu leto lale dan la terva makau la terva nandai gehana so ayete sukeri so mana no iterva makau no iterva nandai ge ada go hita de dunia ena eni haguli dane andre tehe tamoroiba va makau dia menderita untuk kebahagiaan kita nasi mana ge bauri dai tani hasamati hewai marase ita hewai tifakau ita bahiza satu nada sito balifang azoki bani hasato sito balifang wahau dode bani hasato haba umuso dode lo balang irama inan yang masih bakal dete skeriso no ifabu waliri ita hulazil amasil ina bangabala gabula dode bangabala noro dode daliri ita so ite skeriso bahkan noi be duma-duma iya baba nerufa nandaige baba nerufa makau lei lo malang bahkan ila memang da lalani terenia da yo bakakarani fahania le to lale te forufa iya le to lale la bebezi iya le to lale mate iya badala rifa bahiza me ya sokhe fauri hewa mate iya bahiza satu ifuli mauso iya
telungalu bai fuli mauso ia meya balakeminia badania me ia mangabuli ia ikau ni ita yohi ita balakeminia bado dana te fola kemi te bado dana abe ta fe funga vale noro de dade ba biasa to baguli dana hewai bagina tande te fakau ita berva maluada sisohi hewai bagina tande sondau ge ramai raina te fakau ndau ge berva mati me Yesus Keriso boy angi watudu so Yesus Keriso mangabuli ya dania ba ifaluha ita i ohe ita balakeminyada ya faduhu de deda taroma lilo balangi andre no satule banosiduhu manganda ita sawagele tua Yesu aro de dema bayau gele erinda aga hewai mater ba makau mater ba nandaik bayau gele eriza matihu ohe balakemiu ni hasil faroi bani hasamatihu mao ondau ge Yesu hewai afuhu matara laheme yaduhu simana daromai lo balangi ramai raina bama baita fefu salam holistik.